Baba tunakutukuza, tunakuabudu, tunakushukuru. Tunashukuru muda hii umetupatia kwa hii dakika tumefanya na hii hatua tumepiga kwa maongezi haya. Tunaomba Mungu kila mtu ambaye amefuata hii maongezi mahubiri muguse katika jina la Yesu. Atukuze mkombozi. Aibidiwe. Angila. Shika kinywaji bora. Kondesha. Na wewe piga ombi baba. Piga ombi baba. Na kumaliza na kuondoka. Utufungie hii neno hapa. Na uombe ile sauti ya soprano. Ninaombea ile sauti ya bass. Taombea. Achana niyo mambo baba. Soprano. Muziki Swahili. Ndakizi. Kandi urakizi no kuri. Cyane. Uteka Imana ni wewe nyiri ngabo. Ndiyo baba. Nakushina. Kubwaka kanya tunashukuru kwa hii. Yataba wewe Mana ntago. Twari kuba twakoze ibintu byose. Habwe icubahiro. Turabatie nguvu imbaje. Dore tugiye gutandukana. Cyane uzamure volume pa. Ubane natwe. Kweli. Uri kugira neza cyane. Akaragira azamura isukari. Ari ukuntu tudevia. Ariko ubane natwe. Utugarure. Kumva ijwi ryawe. Niwe mwungeri wacu. Kweli. Niwe mwungeri wacu. Kumva ijwi ryawe. Niwe udushuje. Uhamagare. Niwe twumva nk'umwungeri wacu kuko niwe turagira. Uzubane natwe. Turakwiragije rero Nyiringabo ikirenze cyo. Turashoje. Komeza uturinde mu izina rya Yesu Kristo. Tutarasoza dusengera amabuguma pa. Dusengera amabuguma. Iyo turi gusenga nta. Sinasetse na michezo. Hapana michezo. Hakuna michezo hapa. Kwa maombi. Mchezo. Yani tuko serious. Tuko seri. Ewane. Ombea hiyo mabuguma apate Mungu. Apate wageni wake. Wanawake. Janga ni wageni. Wageni na abashitsi, wanawake na abadamu. Zengera. Aruziga abageni ngo ni wageni. Oya ariko narishatse kukanyuzamo. Zengera mabuguma. Apate wageni. Apate wageni. Nako ni mu Rwanda. Ese muri kumuseka numukongo nanjye nagerageza. Je navuye muri Kongo uri umunyamurenge. Ndi umunyamurenge cyane. Navuye muri Kongo mfite nk'umwaka cya 3. Urumvaga kwa miujizo kwa imani ya Yesu. Kwa miujiza na kwa imani. Ariko ndabona ninkaho uri kumusomya kwegera. Ubungu buno no kumusomya. Fiti kuru. Reka dusenge dusoze. Dusengere ingaragu zose. Abantu batinye gushaka ngo ntibarafata ubuzima. Tubibutse ko nta kiyaga kiba mu buzima. Cyane. Tubibutse ko ubuzima ubusanga mu rugo. Ubuzima taifa. Ariko Mana we. Mana mu izina rya Yesu. Urera urahambaye. Urakomeye iminsi yose. Ni wewe mwungeri wacu. Kuko ndakangwa Olivier avuye kubivuga ngo twasanze ari wewe udushumbye. Niwe mwungeri. None data niwe utanga imitima itari y'ubwoba. Tukweretse amabuguma yose cyangwa se ingaragu. Wimure gisa n'ubuguma muri. Wimure ubwoba muri bo wimakazemo umuco w'umutima ukomeye cyane. Kugira ngo tuve mu ngo z'abamama dore ko dushaje. Dusanga abageni baduteguriye. Kandi ndakangwa Olivier kwerekeye uriya mwana w'umukobwa azasiga se na nyina ngo aje kwiyubaka. Na wa mwana w'ikirara yaragiye aragaruka. Kandi nasiga nyina azosanga umugeni. Azasanga umugeni. Kandi abo bageni hariko Mana we Mana idapfa we. Mana tukweretse ndakangwa Olivier. Ngo ategereje kuzaroba ubuzima. Ndagira ngo nkwibutse ko nta gatimba cyangwa se indobani iroba ubuzima. Tanu umusegetero uja mu nyanja ngo urobe ubuzima ahubwo uroba amafi keretse agakeneye kurya isambaza cyane.
ariko mana tukweretse imitima yacu y'ubwoba yose kuko icyatumye tudashaka n'ubwoba si ugutinya ubuzima bwo mu rugo kuko ubuzima bwo mu rugo bwubaka nawe none ga uturemera abageni beza batari aba diaspora gusa ahubwo abagore bazima bafite amafaranga kugira ngo turongorwe neza cyane mu izina rya Yesu Kristo tubisabye uzi neza ko uri kudutegurira amasuprano cyane urero urahambaye vuga ngo amen atukuze vuga nawe hola my people none uyu munsi sinzi ko ndibashe no kwivuga kuko maze iminsi mfite ikizungereza cyane mu maso yaje arya bavuga ikizungera cyane ikizungera ikizungereza ga ubu bijyanye ahandi jo ni ikinyarwanda ikizungereza ni umukobwa mwiza nyine musirenge ya kera uko naho naringeze musirenge ya kera igikonyozi papa noneho rero uyu munsi urabona ko nagarukanye n'inshuti zanje inshuti z'Imana ba Daniel inshuti ya Goliath umwira cyane ndiga ngo umwanzi wawe ngo ni inshuti yawe oya uyu nguyu umwanzi wawe n'umwanzi wawe oya ni inshuti yawe cyane papa rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe tunejejwe no kwakira aba bagabo b'ijambo bari hano ku ruhande rwanjye Senegalais twarirubuyega bariyandikishije mu gitabo none rero uyu munsi turabizi mwari mudukumbuye twari tumaze igihe kirekire tutagaragara hano kuri kamera zacu ariko turizera ko noneho mutuboneye igihe kuko dufite ibintu n'ibindi rero mbere na mbere kugira ngo ntaza kwisanga nagiye kera kuko nje mfite kuja kure da ese uragarukira hafi oya turumva iki kintu ukuntu kimeze gifite zwiri gifite icubuka kimeze nk'izwiri turaza kugarukira kure noneho rero reka dutangire abasore babasuhuza kuko ngira ngo abenshi murabaza ariko kuko hari n'abantu baba bababonye bwa mbere rero reka dutangire mubibwira kugira ngo dutangire dufate ibintu yego muraho inshuti z'umusaraba n'inshuti z'abagabo b'ijambo twongeye kandi natwe kubasuhuza tunabiyegereza muri iri teraniro rifite ikirere muri burakeye none amazina banyita Senegalais niryo banziho cyane abantu kandi nibaze ko abenshi baranzi none ahangaha dufite urugendo rwo kuja kure ko turagera ngo dukore ibintu tuzogera aho tugera rero umwanya twakiriye Pastor umudiyakoni mukuru sindi pastor we titire ya pastor ni titire irenze cyane yahambaye sindi pastor papa urikida njewe ushinzwe abavuguvugu mwitorero oya ndumukristo je ndumukristo nkuko ampaye umwanya ndagushimiye cyane ko kumpa umwanya naka kanya dufashe nitwa Ndakangwa Olivier Oli oya ako hari ukuntu uzovuga izina Olivier da hari Olivier na Olivier none nitwa Olivier ako tari izina ryabaye kabisa nitwa Olivier nanje nkuko abivuze ndi inshuti y'abagabo b'ijambo naje ndi n'umugabo w'ijambo kuko iyo ndaza kuba ndi umugabo w'ijambo twari kuba turi abanzi tureba n'ayingwe ayingwe urayazi amaso y'ingwe aza sinzi ko ndaza reka nyaretire oya nitwa Ndakangwa Olivier nanjye ndi inshuti y'abagabo b'ijambo turirirwana cyane mu buzima bwa buri munsi kuko umugenzi wanje yabivuze nawe ni inshuti z'abakozi b'Imana ikirenze cyo ni ubugome ese mwese mwivuze ntawigeze avuga ngo ndi umugabo w'abana mwese muri ingaragu da oya buriya turi ingaragu n'ukuri muri ingaragu gute ukiri ingaragu uri umugabo ungana gutya da none ntabwo ndagira ico gitekerezo kandi nta mudaha mufite
none se ubundi igitekerezo kiza ryari habonetse Lamine tactique yemi gikombe cy'amata icyo kibazo je ndikimaranye iminsi kandi ariko mureke n'Imana munabikora uzanteje ubundi mwari mwicaye murabivuza kuri nanje mbabakure ikindi nababwira mu following mukande follow kuri Ori 48 Ori 48 kuri Instagram Ori 48 na kuri YouTube ni Ori Films murebe hari ivyo bintu noneho ga nagize n'Imana ndabibona kandi naje uyu munsi nabahamagara ibyo nshaka ko tumenya neza kuko naje mbimaranye iminsi cyane birimo nko kundya cyane hano mu mwirugo none ikibazo mfite ni kimwe ndababajije ngo ubwo arambwira ngo igitekerezo ntikiraza ese igitekerezo kiza ryari kiza nk'igihe umaze gufatisha ubuzima iryo jambo utibutse iryo jambo utibutse n'iryo shaka dusasa mizi nanjye nibyo nari ndiko nifuza none ubuzima bagufatisha gute ndashaka ko turigenda gake gake ubuzima none ngene bafatisha ufatisha nyine wakoze wahagurutse ugakora kandi nyine gushaka erega ntabwo ari iki n'umusaraba nawe utoroshe usara muremereye cyane ariko nabitekerejeho oya nari ngiye kuvuga nabitekerejeho bundi bona mu bintu nyine kibibuga nyine mbikompara nka stade bona ari stade irimo amazi inyerera cyane ntabwo ari uri mu kinyamba kwikiniramo oya buriya kandi twebwe abari hanze nitwe tuza twanariza nyine tukareba abandi bari mu kibuga tukavuga ati nanone uranyereye afishije kiya gitego gute mu buhe buryo kwari kuba gishize none ngo gushaka n'umusaraba utoroshe uremereye cyane kandi ubabaje uri muri ariko rekaze tunabubwire n'abantu abantu muvuze ngo muzashaka ruko mwafatishira ubuzima hari ibiyaga muzi barabamo ubuzima mwebwe urareka nkwereke ubuzima ntabwo baburoba barabushakisha kandi ikibazo ntibabufata si buri muntu wese urareka ari ikintu kimwe nakubwiye iyi generasiyo yacu amafaranga none nyine mugentayo ta mafaranga tuzabe turi mu buzima bwose gusa ikintu cyonyine ufite muri aka kanya ufite igihe gikoreshe neza nombe igihe ni ta mafaranga ufite igihe gusa nje ikintu mfite ikibazo ndashaka kumenya ese ubwo buzima muvuga bufatishwa ryari ni ugukora cyane ni nkagwa rugenzi rwa mukristo ukihangana ukaba sacrifice mu bintu byose ukora buriya nta kintu wageraho utigomwa niba uri gupanga urugo niba uri gupanga urugo nje ntabwo ndi kubitegura ubu kuko ndacyari umwana uracyari umwana 20 ari umugabo wavuze ngo abasore ngo abakobwa bafite imyaka 22 na 23 ngo namwe abahungu ngo mufite 25 ngo muracyakora ikiwanyu ngo muri gukenesha ubwoko cyane wowe iyo myaka ko nzi ko nawe ari urimo wakagombye utari gukenesha ubwoko wakagombye ufite nkaba batatu abana cyangwa abagore batatu none se reka rero nkubwiye rero nkuko nari mbivuze uriya mani ubuzima buragora bro buragora cyane cyakora iyindi ntuze ihari ayandi mahirwe abahari ya kabiri plan B niyo kwishyira muri ibyo bintu ukita muri izo risk imyaka ikujanye nkawe urareba uzi icyo bita ibuguma ibuguma nawe imyaka irakujanye reba generasiyo bafite abagore kawe rero ugahita wishyura muri izo risk ukavuga ati ndemeye ngiye gushaka ibintu ni ibirongo umugore mwiza ariko uvuze iryo jambo none mwe muri kuvuga ngo nukubanza gukora cyane ibintu ni ibiki
hari ibintu nyine nizo ngingo ebyiri nari nkubwiye ugomba gukoresha. Iya mbere ufite gushaka amafaranga, gushaka ubuzima, maisha. Maisha ni bora. Urumva? Ufite gushaka maisha. Iyindi ya kabiri ubwo iyo mu gihe itabonetse emera icyo gikombe kinyuremo. Ariko hari ubundi utinda gushaka bitewe no kubura umugeni cyane nkatwe twarababuze. Kaho wasanga waramubuza ariko twabuze abageni ngo babaye buguma iryo jambo. Abageni barabuze baraba amabuguma. Abageni nabo bashaka abagabo ni barebe kuri amabuguma. Amabuguma ngenzi ya. Ariko ikintu cyo gushaka kuri iyi mpamvu tutaza dushaka, nje naje kwanaliza neza kandi nabitekerejeho cyane. Timugire ngo ni none hambetoye impamvu tutaza dushaka twebwe, si ukuvuga ngo twabuze abageni. Kuri asheri wawe ni umugeni. Sheri wawe ni umugeni. Sheri wiwe ni umugeni. Na sheri uriya mu cameraman ni umugeni. Iwe ndi afite umwe. Kugira ngo niba yageze kandi ga cameraman bagira abageni benshi. Abogoshi abogoshi abantu bakora abamotari tumebakaribisha bose bari abasheri babo bose n'abageni. Kuri anje nagize gahunda abo bose ni abakandida no twaramo. Nagize gahunda kuri ikintu twananiwe ni gahunda gusa. N'ubwoba bwatwisha. Ese tuzadutinya iki? Dutinya iki nyine ubwo bunyera ari nyine mwavuze n'uko dutinya. Ariko niwa tukongera tubwira abandi bantu bari mu kwandikira abantu kugira ngo ushake. Babwira akajambo kababoho. Imyaka irakujanye kandi narebye kuri stade. Imyaka ngura kujanye ngo shaka. Kandi ari umuntu uri muri generation imwe ntarashaka ngo weshaka. Imyaka yawe. Ariko sha mwe muri mu kutujana muri uriya muriro. Muri ari amazi ari mu kibuga. Nzitwa umugabo. Uko mu bisi ari bariziye iri mu mazi. Nzitwa umugabo. Ubugabo gase gutunga urugo gusa. Umugabo. Niki? Nibikogwa. Ibihe bikogwa da. Ibikogwa. Byinshi birahari. Tubwire nk'ibikorwa bitanu bigaragaza umugabo. Nawe uzabibona uracari kuri iyi si. Wewe wabaye umugabo se uwabinyuzemo. Gikombe nagiciyemo. Oyaye ikintu gihari muri iyi minsi kandi ikindi kintu kiri mu gutuma tudashaka harimo kawi abantu bashatse bakaye baduha amasomo yo kugira ngo dushake. Basigaye baduca intege. Tukareba ukuntu ingo zanyu zubatswe. Tukavuga tese wewe ndi uwe umuntu wahinduriye ubuzima. Umuntu nyine wahinduriye ubuzima cyane. Ajaza akakubwira ati ushaka kumubwira ati biwa byacivinze binyuze mu guti. Ni urugendo rutoroshe. Ngo urugendo rutoroshe. Toroshe cyane. None gabare bashatse muri mu kwirirwa mufimana mukarara muterana amakofi hanyuma ngo nje ndashaka nubuhe uburi mu kwikoza. Nanjye nshaka se ntazo mbaraga mfite zo gukora. Gahunda yayi ingo zabo amazu yabo zibake zimeze nka ku musenyi. Ayazu yibakiwe ku musenyi. Umuyaga uzuza gusugaho none nta mivi irahagera. Zigaye zama zigenda. Zigenda umuvu utaraza. None suko bazara zirenze bure. Ariko kindi kandi ntago buriya mu gushaka umwe azagenda nabundi akagenda neza cyane. Kuri hari benshi twigiraho kuba twashaka ariko nyine ubwo buzima twabuze ikiyaga burimo ngo tuburobe. Ayewe kabisa. Ariko n'urugendo rutoroshe. Neza mbonye ikiyaga kirimo ubuzima. Naba Petero. Umurovyi w'abantu n'amafi. Norenga Petero. Noronga nokaza ndo ubuzima n'amafi n'abantu. Cyane waburushije Petero akantu kamwe ubuzima. Uzi none amatara iwacu bagaza bacana ngo yitwa Rutambi. Rutambi ndayizi. Bashiragamo ibitoro. Kazafata gashira gutya mu mazi. Bakomeje gusoma Bibiliya. Bijanye n'uburovyi none ubuzima bwaranze sika kwa dusoma turabe ko twobona ico kiyaga wenda. No kazafata ayo matara.
uko araya uko nashakisha ibintu bine byose uzamfatane umwe mu buryo irinde mu bumoso mu majepfo mu majaruguru byose ngayinstaramo karoba takuryama natwe turi hanze ino amabirizi yabaye amabirizi mu by'ukuri amabirizi y'ingo yabaye menshi cyane turi mu kwishura za minervari z'abana turabyuka sigavyuka ngo gaze yashize wavyuka kahunga yashize waza wishura minervari kwishurira umwana utarabyara ivyo bintu nivyo biri zabaye biri Buriya wari uzi yuko hari igihe abantu bazatubwira bari hanze ngo gaze ngo y'imodoka natwe siraje ziri gushira amasabune yabaye ibindi bintu uyu munsi wari wambwiye ngo ufite bibiriya ngo cyane ubu none sukuyigira sigaye nisegura kai ninjega turabana ngahiga amakuru mu yatangarize turabanuye uyu ni petit frère asigaye ajya nibinza numva ngo akaradiyo kanje kaba ku musego iwe bible vuga mu kinyarwanda da bibiliya ni imbere cyane afite oramusho muri iyi minsi yo gusenga gudumiye kuvuga ku ijambo ry'Imana nta bintu arafata oya iwe gantarakira ubundi hari muri biraba hari ahantu nasomye ngo urahavuga da ndahavuga reka tuhasome sobe twumve hazavuga ngo rya jambo agira rimwe gira jambo rimwe ngira ikintu cyangwa urareka nkubwire nje naratuye ko Yesu ari umwami n'umukiza ikirenze ico turacari kumwe no mu rugenzo ndacamufite Yohana dusome Yohana muri Yohana se kuve muri bibiliya simpaya mbona nza mbanza nkaja muri agenda ariko tactique wagira ngo aho hantu ugiye gusoma ntuhazi oya mugore umwe wacu wigera gutora ngo nasome ngo nimba ari muri Yesaya yamavuga ngo jaje ntikigira Yesaya ni igice cya mbere ku murongo wa 3 ni igice cya mbere aravuga ngo ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe weho uri Samusoni wo kutayiramya wowe uri iki urumva wowe uri iki wicare wibaze nawe ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe wowe waremwe nani kuri mu gukorera shetani gabura nawe afite abakozi bakomeye cyane bagira ibiro kandi satani nagira ibitangaza kandi wibuke ko atari we wakuremye kurumva uzibuke komeza ijambo rya papa nje ndashoje ijambo ryanje nawe urasoma bibiliya je mfite imirongo myinshi ahantu hasigaye hamfasha ariko sinanibuka aho ariho ko mu byemwe ruze ngo yavuze ibipande byinshi no biramucanganyikisha aragiza ngo se nindaho wibuka handi avuga kwa kundi nanje no sinanibuka ibipande no soma cyane nticerekeranye n'ibingibi turimo ariko kizama kunshembura abantu bibuka ukuntu dushemba utubumbo turi ruguru tukadushiraho imishana akaroki kugashembura akaroki washemba jambo sigaje amari inshembura igatibishana iriya n'amasashiriya gasigara kwazi rikango ugusheburura ariko muri iminsi ngo bari mu gusheburura cyane sigaye basheburura none ga yebe twabakangurira kuza musoma bibiliya cyane bibiliya ibamo ibintu byinshi no kubaka urugo erega ukuza no kubaka
kurumva cyangwa umusirikari nawe ugomba kuzutwara bibiri uri umusavire utware bibiri bitarenze ibyo ugiye muri Gehonom muri Gehonom reka mbasomere nanjye muri Gehonom muri Yohana igice cya mbere kuri 12 uratubwiye ngo ari umudege wundi watubwiye ngo mu byakozwe n'intumwa ngo 12 guhera sinzi ijambo yaravuze ariko barimo mele ariko reka turaze dusome hano icyo akora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana none wowe utaramwemera uzoba umwana wande mwana wa Satani uzokomeza uzitwa umwana wa bazakomeza bavuge mama wa Nyantonesha cyangwa nde cyangwa uzabura umwana w'Imana uzabura umwana cyangwa wa Alex hariya hirya ariko ntago uzoba umwana w'Imana ntawe mvuze ariko abantu mugende mugire gute mucayuke mugende musome bibiri mubona yisigeze niba uyu musore ari kugeza 25 atarashaka tuzi ko wa 25 agafite umukazana uko nguko ari ahantu hazamotiva muri Bible ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka byiza kurushaho nibyo jambo riza ringarura muri ubu bukene dufite none da mwarimu komeriko turaho rego twaje gasini nanje se tubaje amakuru ngo twabyutse twari dufite gakuja kure none impamba nika yarishize ntarababaza uko bimeze none bimeze bite mu madubu tumeze neza data wamjanga ari ifoto nabonye nijoro wacha sigabisha ngo ya postize ngo muri Parc des Princes ni pari ibufaransa cyane none wewe duhagaranyanga kera batezi yasanga kera kivuga kindifuza nagatara ndibwa kurabona ira foto gena nari meze kumezira nariko nibaza ati noneho ni Dembele ninde waterura kuri umupira ariko kindabona ko muri no imyaka iki tatu nuruja hanze pa kindabona ko nzaje bari zakinira umupira uzogurwa wona ngurisha uzagenda guri umuhashi cyangwa uzogenda uri umuhashi cyangwa nkagenda gutyo muri ubwo buryo nyine ariko karaga gafoto nakabonye none nabonye kuva nabaho nabonye abantu bakanza amarayike n'ibiki udutima kagatima kamenetse kamwe gwebwe bisate uramutima washengu baza babushira ahantu hari rest in peace cyane none we nawe niyo bagukandiye none bagandiye imitima ndavuga ati none kandi nawe ufite ungeso yo gukanda imitima none umuntu ari mu gupostinga umukobwa niba ari kwa kubibuguma mugani wowe ngo bayibuguma wa ukambuka musha umutima umenetse kwa kundi wanje nibo wamenetse wazadutse muri make ndi mu kugushengura waranshembuye kumfata amateka jure warantetse ariko uriya foto wa postinze ejo uriya mwana mani uze kumpa nimero yiwe tugomba kuvugana tukanareba uko twonava muri ubu buguma nacyo nabonye ari ibuguma agomba kungura mu buguma yoga imyaka ga ni imibare urumva uku urasi mukuru uriya ntabwo ari mukuru cyane ni mukuru ariko niwe mwiza niwe mwiza niwe mwiza ntabwo ushaka ko munganya imyaka yo bari seda uzawumva muri wowe uzawumva gushaka kwawe ari nk'igihe byagiye urugero rw'imyaka uzaba urimo uba wumva nyine ari iye imyaka byibuze nka 29 n'umunani urabura ingahe iyo mboraga yo iyo ubura wakabaye warasabye ubu ngubu nakabaye narasabye ariko nyine kwa kundi kwavuze ngo ubuzima umuntu arareba akavuga ati ndasaba guta umwana nta ubuzima ntaraburoba Petero we tegere ko buroba ukabona gusaba nuza uyu mugabo data ndamayize Matayo niwe wavuze ejo bundi
ngo mureke ngo duhana abageni ngo mumpa abageni nyine ngo mumpa abageni ngo none se ngo ugakomeza mureba ngo mukabona ngo uzubona ngo umukobwa wawe ntamutunga umukobwa wawe ndiyo mutunga ngo muzabona ntamutunga ngo duhana abageni ahubwo yo babikoze ku bibazo zabikora ku busa bazakora bata trade urabona kera mu n'ubundi mureke mbabwire n'ubundi pa kwa muzobana neza katwe iwacu turi imisori ingi itanu yose none uko wowe ufite abana batanu b'abakobwa mwereka ngo turerane mukabura batwereza abahungu batatu wohereza abakobwa batanu bose barakeneranye kandi bose nawe gusokerera ariko abo kantu kararegeye ese uko umuntu ufite abana b'abakobwa ntari kureba umukwe namuzanira arige mureba byo nyine hari umuntu nabonye ariko urareba nyine generation yacu turi abantu ngo baba stari basigaye bivugisha sirenge ngazaza gutya ngo mani ngo nyine ngo biragura reba ukicikaraga gutya ngaya ngo umugenura sexura ariko watakaye ariko nawe imyaka 29 se itonzi icura uri kubura muri ine muri inga none iyo myaka ubundi ico utagezeho urabona hari intumbere yacu ufite oya nukuri ntacu Imana itambashe ngo shaka mu diaspora yagazemo nomera nkaba Paulo nukuri cyerekezo nabona no wowe reka nkubwire wowe gawe birumvikana ko none hano gushaka gukora kuzi niba ufite izina ribi ushaka wanete biriho none biriho bizobaho ariko habaye mu diaspora biriho kandi nyine ariko subu biriho ariko subu ariko binakunze nako umunsi satani yomzukiramo no ese kubera iki muza mu satani ko shitani yarahingaye kumunsi Imana ntabwo yomvugiramo Imana kuvugiyemo wokora ubukwe ariko satani timukaza muvuga kujukiramo satani ugamushaka ibitunguranye izibe nkifite nk'ikidayimoni ugahita nyine ibintu bi oya icyo mbabwira cyo ni kimwe ufite ubuguru icyo mbabwira cyo ni kimwe none se iyo umuntu ashatse mu diaspora ababonye yarabonye bwa buzima oya nyine so kububona ariko byibuze abayabonye umuntu ufite ubuzima ariko ntaba yarabonye ubuzima abagiye mu buzima ariko atarabonye ubuzima kuri ibyo baza bavuga ngo uyu burari ibintu twihaye ngo sinzoshaka ta mu diaspora mbonye umugeni ariko weho kurashaka igihugu cyangwa kurashaka umugeni ugatekereza ako kantu kurashaka igihugu cyangwa kurashaka umugeni agire gute agarutse ibyo byohinduka akagaruka mwarashakanye ubwo ukoga mwotaburirana ese ikigaragara ako ndavuze neza uko nguko ko tuzi ko ari abantu bazabiruka iyo aramutse yirukanwe mumaze gukora uko wogira umwako akabaza kugutura impande akabaza kugutura impande ushogenda gute ivyukuri wicara ugatekerezeho mworoshamba urugo nko rwama mu rugira gutya kajya ngo ni bande bapfuye umuswagi muri Kenya barapfuye ejo bundi umugore baje ngo nkeneye ni korogate korogate umugabo azane y'umweru tijesa irya y'umutuku yowe muri ko bakoresha irya niyo nshaka umugabo ati warumaze n'igihe wihahaza muri nozo ndakugurira y'umutuku uje kwa nyoko none mureke mbabwiye mwego muzapfa ibihugu mureke gukunda ibihugu nukundana erega niwawo mushaka ibintu bigahinduka ari umukobwa w'ubwenge mbana umwana w'umutima mwega mukuru kunda ko ibihugu je nabaye igihugu manavuye mu rugo baranyiruka niwe kuyoboye ikizizi cy'abantu bakuze kurumva banasigaye batarashaka tushake igihugu shaka umwana in case wenda binahindutse mwokomezanye binahindutse ese kuko umushaka ngo nawe uzoba mu diaspora ba kutagawe ntago ufite izo opportunity ayo mahirwe yakura ese ubundi ikindi kibazo nje mfite muri nibaza buri gihe
tuzi neza ko nguyu ngo ntaratora ubuzima niko yatubwiye we aracatana natwe turacyari mu byose ntago hakana ubwo utatoye ku myaka 22 none si uzobona mu yindi tani sigaye ibintu birahinduka keretse Yesu nakuvugira ko mugani uyu ngo hanyuma kuki uzi neza ko kanje uko nguko hari umuhungu ejo bundi bavuze ngo ntarabona ngo inoti y'ibihumbi ngahe ngo kuri telefone ye nanje uko nguko kanje aga unsobse wosangana na simukadi yatigwa itagira na mobile money maze uko nguko ni gute nje ushobora kubona mu diaspora tukaja gusezerana nkamamanika ngo njewe n'umutungo wawe ngo dusezeranye ivanga mutungo risesuye mutungo keretse ari njewe mutungo mbaye yanangirije ahubwo nagira ngo keretse njana navanga mutungo kuko nta mutungo urafite umutungo uri none uragenda udafite igiceri uravanga keretse ari telefone yawe uzaga bana ahubwo ndavuga ati umutungo urahari umutungo ni ahubwo tuzaza tubanza umutungo ni mapenzi tuzatubanza dusezerane ko tugabanye ibyiwe twari 50 twari 50 twama dusezerane ivanga mutungo ko barabata muri ibyo woga sini wawe wawe ukoresha uwiwe tujuru ari umuhungu ejo bundi washatse mu diaspora abantu bose bama ubukwe bwari bumeze neza abantu bose bari bishimye ariko ikintu cansekeje ni ijambo umugabo umwe yasohotse ari kuvuga yaravuze ngo uriya muhungu ngo ashatswe n'umukobwa mwinshi ivyo bintu birahari none kuravuga nkawe nyine kuko wari ubivuze cyangwa se nje nitangeho urugero ndashatswe ukumva nashatswe gahanze ndashatswe David amafaranga oya ariko urongowe hanze ntukavuge gutyo umuntu gutunze iyo umuntu aba yaragushatse rero nzashaka umuntu utazantunga ndumva ntago wifuza kuzashaka mu diaspora wewe guracari muri ba bantu bakiri mu nyanja bateze imishinga oya kubera ko inshira mu nyanja ariko nge ntago nkunda iby'inyanja bro ubuzima uzobutora hehe ukurumva reka nkubwire burare bitewe n'ukuntu abantu babona ni umwe nakubwiye ngo iyo umuntu ari hanze burase uri umukinyi suki n'ibidubu uri mugenzi wanjye ukina kangahe nkina 9 inyuma jewe mba ndefanze kurumva iyo uri hanze ago jaranibukije umutozo kabisa iyo uri hanze uzuba ibintu byose hanze y'ikibuga ari kugitibukamo nubwo uzubona ukuntu uzacanza abantu zoroshe gutsinda cyane none ariko icyo nari mvuze abantu benshi babona yuko aba diaspora bose bashaka reka tunabagarukeho abantu bashaka aba diaspora mushaka neza kandi pe muri n'abapapa muri n'abagabo n'ijambo ndetse kurumva ariko hari akantu dushaka gukura mu bantu ariko ushaka mu diaspora ukumva runaka wa mugenzi wawe hirya aravuze ngo yewe ngo none si ngo si ukumutunga aye kumutunga umukobwa ari hanze umusore ari no muri Afrika umusore wenda arakora cyane yanagaze kuri ivyo bintu tugishakisha twebwe z'imitungo n'ibindi ukumva ngo ari nawe unabiruhiye ugahita wumva ngo mugenzi wawe hirya ngo si wese wenda reka tuvuge imagine izina ry'umukobwa Nyabisage si Nyabisaga umutunze niho habimuguriye iriya nzu niwe uyimuguriye iriya modoka kandi n'umusore arakora pe mu by'ukuri hari abafite ifaranga fata amakuru ubanza umenye neza ariko kuko abantu bari mu gutangaza inkuru zitaraje hanze nyine ukamusanga ngo bavuze ngo Senegal ngo ziko afite ubukwe Senegal muri ntaratora n'ubuzima ngo afite ubukwe mu by'ukuri hari abasore nubwo yose tuba turwavuga ariko ntitwirengagije ko hari abasore n'ukuri ko Imana bafite amafaranga cyane bakora umusore wiwe wihirinze ku myaka umusore ushobora kwiyubakira inzu akikoreshereza ubukwe akaba afite n'imodoka yiwe ariko cyane umwaka uzuzamo ni umwaka wo gushaka diaspora wamara gushaka diaspora ati n'ubundi amafaranga yose nayiwe kandi umusore yarahasorinze ubuzima akabushakira akayafata kandi ikintu namaje nje kubona
nubwo avuga ngo barabafasha ariko mu by'ukuri n'abasore nabo barifasha ubundi ko hari umuntu wavuze ngo uraga kuri impamvu n'abakobwa banze baza bakunda amasore wa musore nuko bafite akantu sizo umuntu wavuze ngo umusore ngo udafite akantu ngo abakundwa na nyina gusa none bene akahe udafite amafaranga ngo umuntu ugukunda bari nyoko gusa cyane sheri wawe ni nyoko birumvikana nyine nivyo navugaga urumvaga buri abantu ntago no kuvugisha turi kuvugana gutya no hindurirwa ubuzima no gutanuza nkureba nk'icimbi hasi kandi pe bidakuyeho twagiranye ariko kubera ko nahinduriwe sinkiri ku rwego rumwiga nawe nabonye ifaranga kurumva kaguta rero ivyo bavuga ngo abagiye kumutunga nubundi abakire nibo bakirana ciri nibo baciriga buri gihe abakire baramenyana baravuga ngo arakandika ako sha muri kunyibutsa utuntu twinshi cyane hari umuntu wavuze ngo adresse y'umukene ngo ni umukire baturanye arakandi nabonye ngo ikiza umuntu w'umukene wese akantu koza koza mbese gashimwe ako kiriki data kavuga kari input na data kiriki yankoze umukiri yatashe umukene swat abavumvye bavuga ko avumvye nta jambo agira iyo asakuje iyo yavuze iyo hagize umusakuza mu materaniro ngatamu niyo yashatse kuvuga bavuga ko asakuza no kuriyaga kanje duturanye nawe ndi umukene uri umukire umuntu uzaje kundanga nyine mbana nawe mwe wo kwa Olivier mwe wo kwa Olivier kwera ko iwawe harazwe iwaje se naho se hatagira muve muri ibyo inzu Imana iracyagufiteho umugambi kurumva ukore cyane wowe gusa ibyo ukora byose niba ari byo ukore cyane ukomeze hari uvuga ubutumwa wavuze ngo kuriye ibintu byose ukora ngo uzubikorana umwete ukunze n'umwete niba ari ibyaha ubikore cyane niba ari ibyaha ubikore cyane ga nabyo kuko gufite uri gukore none se nawe nukoraga nabi none ntaguhemba neza sibyo ibihembo bya shitani ni inkoni none nazo ga ntuzirya nguko wakabaye uzirya ugomba kuzirya nazo ukazihaga hari ijambo ejo bundi batubwirije ndavuga ngo iri jambo ura kwicana no muri buriya biremewe kwica umurozi zo guhotora hari ijambo bavuze ngo abantu ngo basigaye bavuga ngo bazavuga ngo Yesu bakibagirwa Satani hari undi mugabo wavuze ngo kuko abantu ngo bazavuga ngo bazavuga Samusoni bakibagirwa ngo se Manowa yari umunyabyaha isega Manowa yari ngo bamunyabwenge ariko buriya nta kuntu ko kwanariza kuri Goliath wasanga Goliath buriya mureke mbabwire nta muntu uzuvuka ari ikirara wasanga ku myaka yabo kibi karakana wenda gakina mabi kandi akana gubahirije kumuco ni gubahirije ibintu gateza akana katatenguhaga kandi nta mwana uzuvukaga akana kajaga mu kanisa buriya Goliath mu ngoro wose abazamushinja yayo ni kimwe nuko nanze mbona narabaye umunyabyaha ariko kuzi ari genza ntekereza kawe kubera iki uriya mugabo Goliath yakuze agahinduka kandi urambana wowe ndakuzi ntago wigeze Sunday school narayisenze tubitanga ikigori muri ko narayisenze mubiri wa Yesu narayisenze rero nkavuga ngo uraka Goliath ku myaka yabo kitanu urareba ko twebwe ku myaka nk'itanu twakinaga amabi karakana kaja gukamisha gatuma kitwara neza ariko ku myaka nk'icumi karavuga gatangira uburara gakaka abana amabi yuko yo baranabatijwe urufunguzo rw'ibyaha ni ugubatizwa iyo wabatijwe bizaba bitangira bikaba bigira gutya ese wa muganga
izabona naje mureke umuntu yarabatizwa nta byaha ntabya arizabona nka Goliath yabatijwe kandi Goliath yategeye kugira ibyaha kubera ko yabatijwe kandi amaze gukura Goliath amaze kumenya ikiri kandi abaga mu makorari namwe mutubwire muri comment muze kwandika Goliath kuriya ngo yari umunebwe ni nawe muntu ngo wa mbere wazindukaga mu materaniro yari umunebwe none kuko kandi iwacu avuze ijambo ryiza ribishimangira urufunguzo rw'ibyaha ni ukubatizwa tibivuze yuko kwakira Yesu ubwiye kwakira n'ibyaha oya ufite kwakira Yesu ukava mu byaha ariko nanone iyo utarabatizwa pe ubu ni munda wari waje muri interina iburi iyo uvuye interina ugiye udibutse hanze life yo hanze igiye kukwakira kwakira n'amaboko yombi ubugeze mu gihugu ubuvuye mu nda ni nk'ababa bakuzaye ugiye gucanga mu kubwongo ugacyanga ugacyaza ubwenge ariko bumvisha bukana kurumva ubu uri mu nda rero no kubatizwa ni gutyo kwakira Yesu ni kimwe ariko umenye ko n'ibikugusha bizaba ari byinshi none hari akantu twavuze ubuheruka abantu baza babatizwa bakabatirizwa ahantu hari amazi adatemba ibyandaho bizabisha mu mugende ibyandaho bizabisha hari umuntu wambwiye nabatijwe nashize stati nabatijwe bari kumbatiza arambwira araseka yewe sinokwemera ko abatijwe tikeretse wagiye mu mugende mu muferege uwa mbere wabatijwe mu muferege ndavuga ati reka mu mazi magari kandi kameramani nawe jega nono ngo numiwe anyibukije wa mucuranzi wataye senta aja gusirimba abantu benshi bari mu gukunda ngo itangazamakuru oya ibintu kamera oya sina kamera nibyo kandi kumva yuko ariyo mutu abantu bakunze ibiyobyabwenge na kamera hari gahunda ya leta ngo munywerese nibyo ukora guforoda oya wigeze ariko warazimwe inzoga ntago wigeze umwaho oya gusa umuntu aba agomba kugira alcohol mu mubiri we ariko wanyweye kugira ngo ariko iyo mfite ni Imana yandemaye alcohol karemano kandi ga nibyo tumenye yuko nibi biribwa turya ari ibyoga nawe waranyweye uzujya umuceri kandi umuceri nanigeze kunywa anje waranyweye naranyweye ubivuga kuri kamera twebwe je sinzi icupa kuri wowe iko ndaforoze ntabwo ndaforoze ntabwo nigeze mforoda mu buzima tugiye kuvugisha ukuri waramweye nyine kuri ago foroda ni wa muntu ubikora abihisha ariko wenda ushobora kuba waranyweye uri umusinzi abantu babizi nje ikintu cyo nakoze none wabatijwe uri guhunga najanye barabikoraga izaha bisaje narabi ahubwo gajewe wari kwica oya je nari ntarabatizwa sibyo nari ntarabatizwa nibwo inzambi warakana nawe umeze nka Goliath nibwo ahubwo nari ngimeze nka neza nyine ariko nabatirijwe n'ukuri bagudira yavuze ngo urufunguzo rw'ibyaha satani azaba zamugana n'amahembe yiwe yose umunyamire yewe nje icyo navuga nje narabatijwe pe kandi Yesu ni umukozi ni umwami ni n'umukisi muri iyi si udasenze ngaho nawe utekereza nta faranga ntaki mbese uri ntaco mpombe none uhombe na Yesu kwerera Yesu wowe hari umuntu wigeze kubatizwa abatizwa nyuma y'umuntu twari tuziho cyane arangije bamujanyemo muri Yorodani itazitemba abavuga ngo nuko Imana amaze mukurema aya mazi ngo kuko ngo ibyaha mfite ingurube zasigaye Imana zirandiramo ahubwo biriya bintu barisigaye babatiza abantu mu gisima igisima ni iki papa n'amazi adatemba nyine amazi ari idamu adagenda nyine naje kubona ahubwo biriya bintu nibyo bisigaye bituma
uri umupasiteri wabatiza umuntu wamusanga ukabyishyura bigahura na rwa rufunguzo bigahita bizamuka noneho bikistoka bya byose zarangiza noneho muri wa wundi muje kubatizamo mukabona ariho umuntu ufite integeke mukaza mukompara kandi hari ababisizemo kandi ari ibya abandi yakoresha niba noneho bagakubitaho n'ibyo ariko mukabona yakoze amahano uvuza akantu ako kandi buriya karahura naka k'integeke arigira umuntu afite integeke kurumva afite integeke ariko abafite integeke rero muri izo ntegeke satani agira inzira nyinshi zo kumutegamira cyane wenda ashobora kuba agiye kubatizwa mu mazi yari afite integeke yari asanzwe afite integeke muri ico gisima wavuze ngo kitaza gitemba ngo ni igikida igisima bora kurumva muri ico gisima kitaza gitemba wokijamo unibukije soko rusero ko mu Burundi wateye rugejo nduri ukunda kuvuga cyane ku bintu byo kurya cyane wokija yaravuze ngo waza igisima da shetani gazaza wenda je ngiye ndibutse mu mazi muri ico gisima sigamo 7 sizemo nka 40 sizemo nka 3 by'ubusambanyi n'intuza ubusambanyi njura sinza nja ku gisimenti kore basi sinza mfashe reka abantu bose basambanira ku gisimenti oya umwuga wose ngo ubu byose byagiye ahagaragara sigaye mba ndi umusambanyi runaka mugenzi wanje akabivuga sigari umusambanyi sigaye mba ndi umusambanyi ariko ubu bikamenyekana keruraga kaje mu mabwate mfite na kamera ki kamera ariko hari umuntu ari wambana mu kabari ibyo bintavuze ntabwo ari byo nibyo mu buzima bwose ikintu cyose cyo guforoda ntantu hataba pirate no guforoda turebe ngo ni ministeri w'amagendo turebe generation namwe mutubwiye mwewe muri kudukurikirana mutubwiye generation yacu urareba hari uguhisha kurimo pa oya uri umuforoderi tagusha kubiri ibintu gadukumvana ufite akabare tagusha kubiri nkwereke video oya video yawe uvuga ko ko bitaza bijagaragara biza bijagaragara nyine nikwerekeje oya ye reka tuyigaragaze none ikintu naringize aho ndagufata sokuru wateye rugejo bundi serugo batangazo la mbinguni ukoga ngo nta matangazo avuye ijuru ngo aramanutse tangazo la mbinguni atera ma comment amuha pondezi uko kite kandi ngo yana makuru ngo aya makuru yose ngo avuye muri pondezi munga kupete pondezi papa none nawe imana igwe pondezi kugira ngo ugire amakuru uzaga kuba ahantu hatagize gute hatari amakuru icambere niki na makuru none ga nubona ikintu kiri kuri mugenzi wawe ukivuki tuhishire kandi ga ubushuti kubwirana ikintu urakuyobora njewe nakuranye n'ibirara abenshi abana twajanye ni ibirara 50% zari ibirara uko nawe wari ikirara oya ngiro mugendana none si Yesu kahinde divayi amazi divayi nuko yanywaga inzoga none se nawe wahinduye ibyo birara nagaragaza guhindura bamwe urumva ngo bave mu burara baje bansange bankurikire dutsenge nayerekera nsenga sibyo nagaragaje guhindura bamwe biranga ariko ni kumwe ujana n'abantu rata ugasanga wisanishije nabo muri aka kanya uri wa muntu uri sociable wisanishije nabo ako kanya ariko ugahita wigende none nanje ni muri ubwo buryo none nawe ni muri ubwo buryo agosha ahubwo kuba uri hano kuba ugejeje amagego ni imbaraga z'Imana kugira ngo Imana ntabwo ari Ishadurake cyangwa Mishaki Imana ni umukozi w'umuhanga izireba igikwiye buriya
Agashaka waseze kera urugenzi yararuteguye ururimo izi nguzoca uzaja gisimenti uzogenda kudashaka utambagiye ariko amaherezo y'inzira ni mu rugo kudashaka umugore kandi yarateguye kuzashaka yarabiteguye ariko inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo nuko twotandukana mashaka inzira z'Imana ni ibihumbi zo gutabarwa kugira ngo igire tactique kugira ngo isoze umugambi kugirire neza da kugirire neza kurumva rero nawe ahuza hose ukagenda ugatambagira ariko niba Imana yaravuze ngo uzokorera Imana uzoyikorera uzukora ubyemere kurumva wonanirana nuba n'ikiraro uzobikirara gisenga ariko gikora ibijanye n'ivy'Imana ishaka uzobikirara ca Yesu tubi birara vya Yesu daranire ubutabera ushake bw'Imana none bada tugana ku musoza ndagira ngo mbashimire ku mwanya wanyu nubwo ari itorero ryanyu kuriya nubwo umuvugabutumwa wagomba kuja hanze akaja kuvuga ubutumwa azagaruka iwabo cyane ndagira ngo rero mbashimire ku mukate mutanze yewe kuri uwo mukate dufite seminari yawe cyane utegure seminari none ndabashimira cyane kandi mu by'ukuri shimira n'abantu baba baduhaye umwanya bakadutegera muri abahanga kuriya niyo tuvuze isaha yose ukumvamo amasegonda 5 ukumva ko wenda izo tuvuze inzira z'Imana ari ibihumbi kuko yarabivuze uko nukuri ubutoye kugira ngo ari ikintu ushaka kubwira abantu Bibiliya si ukugenda ukayondogora ijambo rimwe rirabaye kugira ngo umuntu ahinduke kweri nibizera Yesu nk'umwami n'umukiza ukizera ko Imana yamuzuye uzokizwa mu izina rya Yesu amen akire mwuka wera none ga turasoje mu by'ukuri nari mbashimiye abantu badukurikirana shimiye abantu bose badufasha mereye kuri cameraman wacu sinzareka kubivuga Ndando TV mujya munajyaho mu mukurikirane afite YouTube channel yitwa Ndando TV ni umuntu mwiza cyane umuhungu w'amavuta cyana igihungu kibirasoje niki bwana kidubu kandi gakoko nkuko mubivuze afite amaraso meza none ga abantu muza mumwizera no kuri namwe Ndando ni umuntu mwiza cyane hanyuma dushimiye abagabo b'ijambo bose kwisi dufite abantu benshi Australia Canada America Europe Oceania New Zealand Congo za Kisangani muri Congo hose Bangladesh ajana muri Congo no Bangladesh niko mubarabu none aho uri wowe wese uri umugabo w'ijambo turagushimiye ntituzareka gusuza umuvandimwe Muhodari Steven takudohoka nukuri ko Imana ahari muri Arizona nawe turamusuje cyane n'intama yoboye hanyuma komeze ukora umurimo turasoje ariko ntituza dusonta aro igikorwa cyose kizagitangizwa n'isengesho nubwo twabyibagiwe kigasozwa n'irindi niwe wari wahagarikiye nijari wahagarikiye ariko kanyuzeho kubera umwanya w'amatangazo ari wabaye mwinshi kandi gahari n'abazafashwa nayo Mungu akupe pondezi ayiwe mana nziza we Kales Villa none da teka Imana washika kinywaji urahudumia cyangwa yarahudumia oya ndagangwa no hudumia nafata gatuti uwerutse nije nafasha gatuti kwisengesha ni hose yo senga kamutuzi sengo ndari kwitabira ndaje muvugisha hano hirya sawa bene data uyu wacu aritabye uwiwe aritabye uwe numvisha ari ijwi ry'umwana w'umukobwa mwiza cyane nawe turamusuhuje ubwiwe niki ajya ni Soprano avuze Soprano gabese niza abakobwa Soprano zose ni umuhungu nuko avuze Soprano utazuririmba Soprano umuhungu nuko avuze Soprano nabida none da uyu wacu nta mavuta agira unukuri nasenga ntayagira nase arayagira none ijambo ahubwo yatubwiye nze ndasoza
we urasoza arasoza gana oya senga wijambo nari musenge mu Kiswahili wa Kiswahili aliza rifasha cyane amante. Baba tunakutukuza, tunakuabudu, tunakushukuru. Tunashukuru muda hii umetupatia kwa hii dakika tumefanya na hii hatua tumepiga kwa maongezi haya. Tunaomba Mungu kila mtu ambaye amefuata hii maongezi mahubiri muguse katika jina la Yesu. Atukuze mkombozi. Aibidiwe. Angila. Shika kinywaji bora. Bondesi. Nawe piga ombi baba. Kumaliza na kuondoka. Utufungie hii neno hapa. Na uombe ile sauti ya soprano. Ninaombea ile sauti ya bass. Taombea. Achana niyo mambo baba. Soprano. Muziki Swahili. Ndakizi. Kandi urakizi no kuri. Cyane. Uteka Imana ni wewe nyiri ngabo. Ndiyo baba. Nakushima. Kubwaka kanya tunashukuru kwa hii. Yataba wewe Mana ntago bari kuba twakoze ibintu byose. Habwa icubahiro. Turabatiye nguvu imbaje. Dore tugiye gutandukana. Cyane uzamure volume pa. Ubane natwe. Kweli. Uri kugira neza cyane. Akaragira azamura isukari. Ari ukuntu tudeviya. Ariko ubane natwe. Utugarure. Kumva ijwi ryawe. Niwe mwungeri wacu. Kweli. Niwe mwungeri wacu. Kumva ijwi ryawe. Niwe udushuje. Uhamagare. Niwe twumva nk'umwungeri wacu kuko niwe turagira. Uzubane natwe. Turakwiragije rero Nyiringabo ikirenze cyo. Turashoje. Komeza uturinde mu izina rya Yesu Kristo. Tutarasoza dusengera amabuguma pa. Dusengera amabuguma. Iyo turi gusenga nta. Sinasetse na Kwa michezo. Hapana michezo, hakuna michezo hapa. Kwa maombi. Mchezo. Yani tuko serious. Tuko seri. Ewane. Ombea hiyo mabuguma apate Mungu. Apate wageni wake. Wanawake. Janga ni wageni. Wageni na abashitsi, wanawake na abadamu. Zengera. Aruziga abageni ngo ni wageni. Oya ariko narishatse kukanyuzamo. Zengera mabuguma. Bapate wageni. Bapate wageni. Nako ni mu Rwanda. Ese muri kumuseka numukongo nanjye nagerageza. Je navuye muri Kongo uri umunyamurenge. Ndi umunyamurenge cyane. Navuye muri Kongo mfite nk'umwaka cya 3. Kurumvaga kwa miujizo kwa imani ya Yesu. Kwa miujiza na kwa imani. Ariko ndabona ninkaho uri kumusomya kwegera. Ubungu buno no kumusomya. Fiti kuru. Reka dusenge dusoze. Dusengere ingaragu zose. Abantu batinye gushaka ngo ntibarafata ubuzima. Tubibutse ko nta kiyaga kiba mu buzima. Cyane. Tubibutse ko ubuzima ubusanga mu rugo. Ubuzima taifa. Ariko Mana we. Mana mu izina rya Yesu. Urera urahambaye. Urakomeye iminsi yose. Ni wewe mwungeri wacu. Kuko ndakangwa Olivier avuye kubivuga ngo twasanze ari wewe udushumbye. Niwe mwungeri. None data niwe utanga imitima itari y'ubwoba. Tukweretse amabuguma yose cyangwa se ingaragu. Wimure gisa n'ubuguma muri. Wimure ubwoba muri bo wimakazemo umuco w'umutima ukomeye cyane. Kugira ngo tuve mu ngo z'abamama dore ko dushaje. Dusanga abageni baduteguriye. Kandi ndakangwa Olivier kwerekeye uriya mwana w'umukobwa azasiga se na nyina ngo aje kwiyubaka. Na wa mwana w'ikirara yaragiye aragaruka. Kandi nasiga nyina azosanga umugeni. Azasanga umugeni. Kandi abo bageni hariko Mana we Mana idapfa we. Mana tukweretse ndakangwa Olivier. Ngo ategereje kuzaroba ubuzima. Ndagira ngo nkwibutse ko nta gatimba cyangwa se indobani irobo ubuzima.
nta n'umusegetero uja mu nyanja ngo urobe ubuzima ahubwo uroba amafi keretse agakeneye kurya isambaza cyane. Ariko Mana tukweretse imitima yacu y'ubwoba yose kuko icyatumye tudashaka n'ubwoba so gutinya ubuzima bwo mu rugo kuko ubuzima bwo mu rugo bwubaka nawe. None ga uturemera abageni beza batari aba diaspora gusa ahubwo abagore bazima bafite amafaranga kugira ngo turongorwe neza cyane. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye uzi neza ko uri kudutegurira amasoprano cyane. Ariko urero urahambaye vuga ngo amen atukuze vuga nawe arakantu amen ayibidiye mukombozi atukuze mu arakantu uvuze ngo uyu ariko je ndakunda gukurikira ijambo ry'Imana kubera iki umusore arifuza umukobwa ufite amafaranga umukobwa yifuza umukobwa ufite ifaranga. Reka tubwire abantu badukurikiye twasoje next season abantu mushaka abantu bafite ifaranga nimwe tuzagaruka nashakanye mutafite nawe hari ugukeneye uzifite je ni bari mu diaspora abaretse abayigirira urazigira songa nyuma. Sam mwakoze cyane turabakunda cyane mukore subscribe ibindi Imana iduhana umugisha ariko ubutaha ciao murakore follow bavuga ku bahungu basigaye bashaka barangiza gushaka bagahazwa n'abagore ibyo bintu ogantu abagabo muri mu gutinya gutahisa zitakare kuri urandahisa moyo bagiye gufungurira ingogo ngo ori films ni ugucishaho ikiganiro ingo zikigiye gira mugenzi wangu urugo